vas u bazi kod Joe Pro 99 i krećemo sa nečim groznim, a ovo ćemo zanimariti, ja može 100 eura na sunce. Dobro, XP, ako je ovo XP, je uredi, brat, malo uredi. Mostićek, dobro, može to mnogo bolje, ali to baš sjajan mostić, može, dobar mostić. Šta je ovo tu? Šta je ovo tu, braća sagradila? Pa ovo tek u izgradnji, da, ovo tek u izgradnji. Dobro, putičak dobar, kula kao kaj je nešto dobro. Neka farmica, pa solidna farmica, može to bolje. Ali dobro je, farmica nije loša, to moramo dodati. Aha, osmatračnica. Dobro, šta dalje ti radiš? Zar nije to tvoja baza? Tu neka piramida sunca. Dobro, ovo je lijepo. Ovdje kao neki rodnik, kaj kaže. Tu piramida sunca, konj, pa čest 8, pa šta ima? Čestrom, to kao neki mini čestromčić. Dobro, šta ovo tu? Aha, tu kao postelje za spavanje. I neka mini sjajna kućica. Kućica, sada bajte, kućica. Možda mnogo bolje, mnogo sjajnije. Ko je tu umro? Ko umro tu? Ne vidim neki čest. Tu Anida umro. A tu Anida. Aha, dobro, ne. A ova kuća ima potencijala. To je zaista savršeno, ali može to mnogo naprednije. I šta je tu neki dvorac, tu kao neka farmica kao vinograd. Ovdje je kao neki dvorac. Uglavnom, vjerojatno su oni svi to u timu, jer to je jedan od većih timova na našem Minecraft serveru ove sezone. Tako da vjerojatno to su oni svi u timu i onda tu oni grade svi jedni pored drugih. Dobro, ajmo napisati ocjenu. Isto 7,5, može to bolje i sjajnije, eto jedna.